Reverend Cathwes Jamilton owabira ryo muri Isa owa Toto Murindeke omurubirizi district akija kwijurwa nikwe kutwarwa muri Isa wa Rukondo omuri Kitagata omuri Sheema kandi yakirwe mu butongore omwanyogu Amatsiko wagatumura Mukama akababweshereko bwawe no bwakwira no bwesi yakwinuka no bwokuzobura hanga no bwokuzobikatebo Yesu nagumaniwe noja kukweshekera abantu bija kugamba noja kumurwa singizo muzina ya Yesu Kristo. Abakristayo basime imirimo mirungi Reverend Milton yatangire gukora kandi baashabwa kuguma bari cyo kureberaho. Ecyo kubanza ahabwa timu yitu ya province eri kujya ngo nabwo cyo mutashanasubwa nabo businjobu bwana hati twine kureba ngo twakora takushanasubwa nabo businjobu okwenda kugira ngo oburisa bwa Rukondo gume burya mutindo nko kubire boroho. Reverend Milton obwo kureba aine cyonjo cyo kweshongwa nashabira abantu bakera aine tunguka mbwena haru kwata hona nabaza kwerebera na misho mbwena ubo bafunire zabu yitwe abekanisa yo burisa bwa murisa twija tuzindikire abekanisa ya Rukondo ahabwo kuteko murisa wabo ahantebe kandi ntushabangu rukundejo egumeho. Oburisa bwa Rukondo no manywa nka Modo Parish ombureberezi bwa West Ankole. Style bitu ba Rukondo ni kujya twabine Modo Parish kana no makagitu naje tukaba Modo kagirenta asya makagitu kajikweje sabana kakunda rahanga. Omugande Father Gaetano Batanyenda otuye na ebembero buhereza ahari Kitanga Parish omuri Kabale Diocese aho mwiro buhereza bwa emyaka 50 ari kuhereza kandi ogwo bwa hati aine emyaka 9 eyobukuru. We would like to thank you, Father Magis, in a special way for the care you give to Father Gaetano in collaboration with Father Polycarpo to make us safe. Wilfred Nwagaba MP wa Ndorwa East County nabebembeza abandi bashyira hamkorogo. Father Gaetano no muntu otari kushorora. Omu politics I'm going to be clear on this. Obana kwajira, otari kwajira naza kwija kwakire. By the time you're going back no one convinced una kwajira. Na chicho mukitero mungana. Tukabwini umufada uzumubije bya Father Gaetano kugambirira abantu mu bintu bya politics especially no manya bamwe bagira ngo abebembezi b'idini tubashine kuzo mu politics abo ni bababiha because nino muri crowning the kings nino mushabiraga ba president ba MPs nino mu babaza biburi that particular role yo kuba crowning next part and person to participate in politics. Nuko muri ya rumigambo ya rumukorwa ya n'edini ya n'politics ya n'etunguka ibyo na buzima nimba bazizarwanga n'urukundo ya ruhanga ahite abantu bashaka aha mukoro nugwo gumwe esente z'urwika miliyoni 5 zishoroziwe okombeka office yo kwijukiraho buhereza bwa Father Gaetano. Nkagamana bishop hanyuma yo kugora kwanje ayishiramba namuganirira namugira kimuzima bishop ninkweshengereza nureba mani ganje nje na uko to mumpali shisya nindukorera ki kandi ndikwena ngo abagenyi banje the Italian friends who come to visit me kandi ko tu bagumishemo bari kuntaya ira barashanga Gasha kwa Onesimus Ndianabo na Job na Manya.